Hello DVC zo to ngai tu lulum tin nang ko karin lain ha Ramchung Thawngpang karak chimlai Mandle Ramchen mu kau peng khote cheu khat a ti alian I minung pali nun nak aliam tilian ruang a valai an chim I khwami cheu khat a him na munna anjam mai that zungren tun tun hale bom chan tu dang dang na ni tilian har tong pol chu am bom na I a him na munna an chel na mu kau pang tu sitim bon hai nga thok in pe zul te in ruwa asur I tivatele tilu luan nak in ti tamtuk alun cha a khuchung tiang ti alien I hibantuk in tilian har anton hi ase muko pengrua asur mi hi latma 5.5 ase pe zu in ruwa asur khautia muko pengi khwat ta nak zungni athan tu cha a ti anundau nak mun a ummi po chu alhan kan in ahim nak muna ichialding in rarun empek na tiar fa ni atial Rangkun khwa tu na chartul a minung zali tlum COVID-19 mi zo thlop nak chan kar laksin en sakchama September ni hai ni in sakram an thau I tuzar chunga lim tim ase COVID-19 zot na a chot mi chung in thirim an thai kho nak thari ren tuan nak atlaw na in adang COVID-19 rung rul mel chut nak atak pum chung a mu kho aslau chuban tu COVID-19 mi zo long tu wana char tual COVID-19 mi zo thop nak chan kar laksin a chia asilai mi zo chung in azwal mhadew mi papau chu sin tak tak a zau khen an salai tia rangkun ramchen ngandam nak lai lutlai changtu Dr. Thunmin ni chim tu na char tual COVID-19 mi zo thop nak chan kar laksin a takhol nak zumpi zunte kal nak electric mai internet le air con zong chap yak an si mi zo nak khan chu pesha piru kaw in sak an si hi tu na char tual COVID-19 mi zo thop nak chan kar laksin sak nak cha a adi tiang tangka vialte chu Ayawati Foundation ni bob nak apek lai I thop nak cha a her mi sil ai tu chu pirang su ngandam nak zong ni tonbo alak lai tiar fa ni tial Hello, dat minu la Paula nam na tu lio kan ton mi COVID-19 zot nak he a thian di lo cha a pumpak cheu ni irun vending le ira rending rian kan ngei chon ha maronga dai khang hal hau si rawin ten umri kaun hau si COVID-19 zot nak irun ven nak cha atha bik chu kutole then hlim hi ase ti le saipia in second kul chung itol hau se chun hanjal mang in itori kaun hau se murhu he ningza ding selo zot nak kham tu se leng kan chuatik zonga murhu hu phil na lau se murhu kan mantik zonga kan nar le kan ka tha ten hup khomi murhu mang nau se minung panganak tom mi bushel izomri nau se pakhat le pakhat kani tontika peru khladin kho izomri ko nau se zot nak ngai lau chek kha tin ha lau si a her a chun er khum zong kha tin ha lau si kan ma le miza pi cha I zot nak kham nak kha si COVID-19 kong a thongpang wak bai le adik lau mi tampiri irarin ding zong atampiri abik in Facebook kan mantika irarin chiu nau si atu leo valai pumpi ne kan toncho ma mi covid zot na kong he petla in kan theng hal mi thongpang na he adik tak ma dik tak lau ti mi kha thlai tan ha ause lungrang tukin zum na lau se nol ngai tu le ngandam nak lai zung ni an chwa mi zul phung ha kha felfai te in ngai le zul izom ri kau nau si akum khwa upa mi ka chale naw apoi min ha kha fak deu le tha deu in zau khan izom cheu na chima atu leo kan ton choma leo mi COVID-19 ruanga lung re theng tam pi kan chon kan u kan naw asimi atu lewa azomi sina se lung shin mi sina se kan zau chuk na ding asilau kan ma ni kan bob chiu na ding asi tikha som kan ding ha COVID-19 zot nak nei mi na kha tha sang pek le bom chan kho izom naw se nulapa hi kamma sining chawin atluk rong mi kan si COVID-19 ronga se de dang ronga se naw tet deu zau chuk deu le thaiden deu ding kan selau atluk rong di mi kan si ti hi thaijung jang ha si COVID-19 akar lo nak ha nang ma le kai ma kan be bik chu cha a nang ma le kai ma ni rung veng nak thop se
Rohingya Konglam kan lai tia Myanmar Ramral Kap Lutlai Senior General Min Ong Lai ni achim Senior General Min Ong Lai ni Rohingya Kong kalhat lai tia achim kau na in zatlang butampi ni afyang han mi rentuan nak le mizapi sin a aphan mi rentuan nak aslai tia associate chamcham Myanmar Ramchong Kap le Rohingya achim hi ding itim in tha non nak atwa tia valai chung ral kap ni mo chet le social asilai a kamdia ramjong a valai chung bechai nak jong ni te za achoi senior general Min Ong Lai ni upati ningte in kan that lai lai I mizapi le valai chung di lak thai ding in chil dik achwa kaw lai tia achim ti in RFA ni tial Nawam banaret ato ading mi thonghi kumkul Myanmar Ramchim nak chu ani chan kong ro pyak thanding USDP party le Ramkhel party pakul ni Pithongsu election commission zong a cha antel hi chatel chung a abepi in an langtar mi chu COVID-19 zot nak rai a umleo achicha a Pithongsu ngandam nak zong ni nol achwa mi buar a foi cha a zot nak hi a hlai in akar khau a bor mi zong an umchang minung abu in thudir nak zong a chin lang manglai te an langtar USDP party chairman U Tan Theni Nawam banaret ato ading mi thonghi kumkul Myanmar Ramchim nak hi ani chan thon kho ase a chun lunglom ak ngai ngai le chawlhan ak ngai ngai asi tin a Facebook a atel Myanmar Ram September nil hairok suimilam kulali chung a COVID-19 zot nak a chhan mi minung zathum la somthum la pasri an se e minung somthum la pakwa an nak aliam chang minung zeret la somthum la pani se in chwatar an se chang September nil hairok zan lai suimilam panga tyang a COVID-19 zot nak a chon mi minung thongthum la zakwa la somstri la pathum an se Myanmar Ram chung a COVID-19 zot nak a chhan mi an tambik nak chu yan kong ram then le rakhai ram kul an se COVID-19 zot nak a chhan mi an karbik nak le an tambik nak yan kong khwa chu lang chwa loading le mundang le kadang mi lu tar loading in chawza ni nol achwa chuban tuk in Myanmar Ramchung ramkul kip le ram then kip a COVID-19 erunben nak nol chwa mi rangdau cheu asi ramri kip in ramdang mi se se ramchung mi se se alut chwak mi chajin jong felfai te in lak le quarantine cha an si te RFA ni atel Pithongsu election commission zong ni thongni kumkul cha I mi peksom nak to atik a minung soma nak tamlo in to asilai tia an rakthan asina in chunul chwa mi chu zul kho asri lo bantuk in dan tat nak song a umri lo tia RFA ni atel DVC zau tu la ngai tu nan dilak chunga lunglom nak tampi kan ngai